अहानबद कुकी मिलिटेंट्सना ड्रोन अमसुंग मिसाइल अटैक चथबा ngamdanaba security zone dagi singda kilometer manga sangsilaga central force operate tawba hawrehdi ARna security zone singda drone jammer ahum install tawre CRPF amasung Manipur police na su drone jammer khinana tharang tawri Koki militants in handak maitei khul singda drone bombing amasung missile attack sathaduna mishi mina kya thon kraba thawdo matung central force na makoigi strategy na hongdoktuna Buffer zone security zone की area की सिंगी सरुक्त किलोमीटर मंगा योना संक्षिना foot patrolling area domination की थबक लैब तना सथरी मसी कोकी मिलिटेंट सिंगना ड्रोन अटैक अमसुंग मिसाइल अटैक सिंग मखातना तौबं हमदना बने मसी गलोइना कोकी मिलिटेंट सिंगी ड्रोन अटैक थेंगना बफर zone की area सिंग असम राइफल्स ना ड्रोन जंबर ओमुम खिंदन ऑपरेट तौबं हौरे जंबर अममम न किलोमीटर निपान की area ऑपरेट तौबं हमें CRPF की ओइना सो असिगुम जमर सिंह खिनबा हौरे मकाताना जमर मरी अमसु खिनना बथौरंग तौरी मणिपुर पुलिस की ओइना सो जमर सिंह खिनना बहोनरी जमर अममम द लुपा लाख तराहुम पी हैरी एजेंसी की पाउन हाइरिबना असम राइफल्स की थबक की पोथाखरब ऑफिसर अमना मणिपुर की लान सिदा ड्रोन सिंह सिजनब लेती हैना नेशनल न्यूज चैनल अमदा फोंदोखिबा अदुगी तुंगोइनाबदा ड्रोन दगी अटैक न सिंह सथरक ngaktoknaba Manipur deploy toriba Assam Rifles amadi army na maitei amasung kuki gi ngamkhai khaidokpiba buffer zone da drone jammer sing khinkhre haiba drone jammer si amana kilometer nipan gi akhoi square kilometer kungamari rong gi park chawba lam gi saruk ngaktokpa makhal gi jammer sing haidi Manipur Kuki militants na rocket na singba sisinaduna maitai gi mathak attack sa tharkraba matung hana security deploy toramdaba singi manung sangsinba saruk sinna nauna security thamjinkhre kongthang si security force na operation sa thabada rocket kya yauna apaba makhali khuzukulai kya fagalak padigi lokalak pa kongthang ni loidana kanglup ani gi marak khuthokna bigi sang hengalak pa sigi dakisu anabu security deploy tobi kongthang lokalak pani Mamang Susampu district is singi saruk singda foot mapan sangbo rocket na mafukat pangam kraba matung hawki bisakol sunumita security forces na foot 7.5 sangbo rocket na mafukat pangam ki masidagi security na deploy tawbigi thawasi nauna hongdo kongjin tawraki bani Hanadi buffer zone haina kangna basing amasum tampak taina na security thamdana kanglup ani gi miyoi sing sangtok jangsin yahandana ba thawang pekhalaban haujuki security force sing khongdagi na kilometer manga sangsin basing saruk singda deploy tawre masida umang kya phawduna tuwan location da security thamle Kongthang singi sarukti kilometer taruk teret sana kapi yaba rocket sing phangma ngambadagi singi manung hanjin ba mafam sing security deploy tawraki bani hadi Atop paomana state asida hauzik thokliba kanglok irang asiga mari lainana Suchampur amasum Kangpokpi district base tawriba koki militants na matam sana khulai supply tawduna lakpa Myanmar base tawba KNF gi maruiba member ama hoki birai numita Assam Rifles na Myanmar gal lonaba Sandel district ki border area ri fare AR na KNF gi militant ama koki militants na supply tawna purakhiba yamla ba khulai ga konna fa kiba asina Manipur thokliba irang asida Myanmar gi militants sing hakthingna yaur habisi Yamna make singly. Maras the Bangladesh ki Sitagong Hills track sin Kukila Hurup KNF ka Punas Minariba, terror outfit Am Oriba, Al Qaeda Punas Minariba, Ansara Bangla Tim, ABTG Sip, Rahamnina, Northeast ki Sikand Negasi Katalaga, India si Anitona Thugaini Haina warning Torcre. Terrorist ship asi criminal gweb thawong sikcha thabiki damak Bangladesh ki jail farag le rakhibane aduba Prime Minister Sheikh Hasina ki government sing thukraba matung Muhammad Yunus na interim government ki Prime Minister oine hek thawpubaga jail lagi thadokibane terrorist group asina West Bengal da KNF ka pullaga makhoi ki base hangnaba yamna kana thawrang tawri haina intelligence ki source aman hairi Suchampur amasum Kangpokpi district operate tawriba koki militant sing da khulai supply tawbigi Assam Rifles na faraba miyodu gi maming na Thanglian kap kawi Myanmar gi Sagain division gi manung chana leiba kham patigini faraba miyoy su wang pang sathabada mak masamak foreign countries sing gi apaba makal gi khulai kya Manipura lal horiba kuki militant sing supply tawi haba mak masana yazare mak masam Myanmar lal horiba KNF gi maru ebe kedra mani Mahatana tana KNF gi miyoy kya mas Manipur gi kuki militant sing apaba makal gi khulai masum noi maru sing supply tawi hauki berai numita mirei bakti gi apaba makal gi yamla ba khulai masum noi maru sing puraga jungle lambi da Indo Myanmar border ga lonari ba mare regi Suchampur district namna khulai puraga lakhu gi lambi da Assam Rifles na Faki bane
हंदक महाका कोनना फारिबा खुलाइसिंग असि इहान हाना सप्लाई तौनबगी पुरकप नते हंदक फोरेनदगी खुलाइसिंग पुरकप कुकी मिलिटेंटसिंग सप्लाई तौरिबसिना तरागा मरी सुबा खोंगसनी हाना फोंदुई फारब मियसिगी मत मखा ताबी इन्वेस्टिगेशन सथनब असम राइफल्स की मकेदिगी पुलिस तसिनख्रे हारी अतोप पावमना ननसु ग्रुप सिना कुकी बीडीबी सिंग ट्रेनिंग पीरी किलोमीटर तरा यौना सानब रॉकेट साइट स्टेट असिदा हौजिक थोक्लिब इरांग असिदा कुकी सिंगना मैतै सिंगदगी ngakthoknaba Nansu group singna kuki village defense volunteers BDB sing training piri kilometer tare tagina tara phau sana kapi ab rocket launcher sing sahena national media gi timamana Sadar Hills ta satuna hauzu oriba phibam sigi matang hakthengnan kuki BDB sing wari sanaba ma phongdokre national media gi tim maduna kangpokpi Sadar Hills ki jungle gi saruk ta satuna yengsin ki baduna maitai sina kuki kulsun attack sa tharakani haiba ki wedagi bunker kya sabion village defense force na ngak tuna leram thingna ki kuki BDF ki kangbu sing aduna phongdora ki bada makoi sing adu Nansu group militant sing training pi pompi local met rocket asi kuki sing ngalingi matam dagi sisinari Maitai singa thengnana ba makoin hauzik pompi rocket launcher singa si yacht ki pipe sijna bigi muhutta wa makak oina sijnai adu wa makak singa du explosive aduna pokhaira pada phajlaga thamma ngamdabana wa adugi muhutta iroigi mauna amuk yomsili explosive singa du adugi wa adugi manungda hapsilaga matung nakal namagi aroi bisarukti kapi ni 45 degree gi angle da thamlaba wa na semba explosive singa du nongthak kaukhatlaga pokhayan mani modified pompi rocket asi tuan ba version ahum lai khwaidagi phaba version asi kilometer tare tagina tara dagi fawba kapangme maram maduna hairiba version asi khaktamak sijanai loinana modified country made rocket launcher kya amasu stock ta lai haina phongdokhiari maru oiba headlines khara JAC ga CM ga unaduna wari sanakre rims ta laikat nariba sanjita gi asangwa sanpam sarkarna puthokpa laikhidraba angang gi esgresia pibada yanakre yumlakta tear gas kapsla roi sianama police action lawgani harakre manipur top channel ki maikedi gi maroi bi pau sing myamna thamjigi ahan bada maroi ba pau khroina police hatnaba mani soonana ba wakal na mang thaduna protest tawu tokpiu manipur police automatic weapon sizinaduna miya maraktagi police tamna nomai kapsilakli basi khut hanaraklabadi punamakki mangjabo oigani police miyam gi yekna banate automatic weapon sizinaduna miya maraktagi nomai kaptuna police ta khut harakle khut hanaraklabadi punamakki mangjabo oigani police miyam gi yekna banate police hatnaba mani soonana ba wakhalna mang thaduna protest tawu tokpiu haina manipur police ki makedi gi phongdorakli Babu Parada Labor Imphal West SP office tangasi pangthokiba pawgi mifmamada Manipur Police ki DIG Range 1 and Herozit mitai na phongdokibada hana tawramdaba mawngda handak marak state asida miyamna sangsinba khongjanggi kudongchaba lawduna police ta onsinduna automatic weapon sizinaduna nomai kablakpagi khudam changnam laire masida natana mi sibi yaba yot makak sizinaduna nauri kappa phawa yauna miraktagi tear gas kaya police to onsinduna kapakpa yawri ngarang su wara thokiba thaudokta miyam maraktagi miscreant singna nomai kablakpadigi police ki gari singna nomai maru kya panbagi dakhamsin lairi adubu miyam ngaknaba lairiba police na miyam soktana bagi damak khut handaduna laikhibane public property amadi hypersensitive hoiba area singda law and order thugaina ba kai hen ba thong sa tharaklabadi police ki makedigi anti riot amadi anti mob exercise torokana ki Magna makha taraduna police miyam gi yekna banati police hatna ba mari soonana ba wakhalna mang thaduna protest taw tokpiu hana mamangna khongjang sangsilaki bisingi manungda jobinal amadi arapadagi lakpa miyoi kya yawrambasu thinari miyam gi lanthum mang takpiya ba thabak thoram sing sa thabigano miyamna democratic oy mawngda agitation tawbiwa ki loinana mari lena ba authority da affiliate tawba natragana tawdaba miyoi kyana irang thokliba mafamdagi media da live coverage tawduna ihok sagana ba miyam kawbigi mawongda satharakliba si tawbigano law and order laitrabadi khunai lebi yaroi law and order ngaknabigi damak police lairibani aduba police na law and order ngakpa ngamdre haiduna atopa pambai sizinana ba honaraklabadi laibak thibo oigini misa miyam maraktagi nomai kapsin ba yauna kai henba thawong sing sathaduna misa miyam bu victim oihana bu hona bu tokpiu hainasu DIG asina phongdoki pawgi mifam atuda saruk yakhiba Imphal West ki SP KSC bukantana phongdokibada
Kakwada ngarang thukiba thawdo aduda mahak masana tongba gari yauna police ki gari singda nomoi maru round taraga mangarom kablaktuna panki magna tongliba gari edu bulletproof oiramdrabadi shiram phawbhe adubu miyam ngaknaba laidiba police oibana khut hankidabani asigumba thawongsinga si toisilaklabadi nongmadi soidana khut halaktaba yaroi matam adu ngaibigano khut hanaraklabadi punamaki afaba oigani thajide magna makha taraduna ngarang su kakwada mob sagatpada yorakpa miwai kharana yumlakta sanglaklaga mafam adugi yum amagi thong hangu yadi haiduna nung thomjununa kian khangalambagi report lakpasu lairi miyamna yariba makai corrective measure amada puna khungjang sangsinana bohonasi police ki mekeidigi asoibe kya lairabasu sumthokna bohonagi miyam maraktagi nomai kapa yauna ka henba thawong singsa tharaklibasi matam sana thingona laikai laikai club amadi imai bel singna su thawdang lobiu miyam gi mamal yamlaba lanthum mangan takana bohona bigunaki Amaramna paugi mifamadu sarugya kibe Imphal East ki SPK Megasandran su khabai soi da handa thukiba thawdo amada miyam maraktagi numai kablakpada Manipur police ki officer amaga personal amaga sukpalaire masidanatana bulletproof gari singda numai maru kya palamba su thingnare nupi angang singi maraktagi numai kablakpagi stage asi yoroklabadi aikhoi punamakna khongjang sangsinminabada Section matam oi thawong singa si matam sana thingaudrabadi lamdam sigi imai bel singa madi mahairoi singa su mahairoi singam oirabasu khongjang sangsilibasi armed miscreant group na instigate tawba khongjang oina malemgi miyam na unarakani miyam bo human sil oina sisinabagi thaba si tawbigano aso apan kya nanglabadi miyam na su police khaktara taina bi yaraklo hensu magna phongdokhi atop pawna Manipur wathoki daita Prime Minister Union Home Minister amadi Minister na pugadabani peace tamram Manipur tha taraga taruk hena mite amasung koki zomi phurup ani gi marakta hingsa gi thawdok sing leptana satharagliba sigi daita parliamentary democracy satpa laiba ama oibana Prime Minister Narendra Modi Home Minister Amit Shah amasung Chief Minister N Birena pupam tu haina veteran politician peace tamram na phungtokre veteran politician peace tamram na thadurakpa warol aman hai Manipur mamang sahi English singani ga kungo humdigi me humdigi phurup ani gi marakta hingsa gi thawdok sing tholakraba matung sahi edumaki July 13 da mahak masamangna Manipur issue gi matangna wapum kya phongdoktuna lainga ki pungning singsinba laikre magna Manipur gi matangna phong ki wapum masi tha tarag humdo yokre adumapu state asida thoklibi hingsa gi thawdok sing ninga si su leptri Manipur awaba phibam amada leiri Manipur wathoka mari lainaba report singi matung ina ngasidi Manipur gi minister amadi mahaki cabinet minister punamak masa gi yumdagi natragana office khaktada thabak tori hingsa gi thawdok thukliba mafam singda sangsindana yengsinba leitri ngamdri Imphal Valley da koki zomi phuroki mioi amata leite aduga koki zomi na namna khundaba mafam singda mitei amata leite haiba sigi reports leiri Amaramda Manipur phurup ani gi marakta hingsa gi thawdok hek tholakpadagi ngasi phawa Prime Minister Narendra Modi na state asida sataba asimangnasu Manipur mai hauna sakani Prime Minister Narendra Modi gi ahumsuba tam sahi asigi June 9 dagi laklabasu Prime Minister na Manipur satnabagi matam mangon phangde mapale bakta satuna lairi ahumsuba tam hek lakraba matung sahi asigi June 13 Prime Minister Narendra Modi na Italy te sakhi Masigi matung July 9 phawna Russia August 12 kunga na Poland August 13 na Ukraine September 3 na marina Brunei amasum September 3 na mangana Singapore khongsuta lekhi makatana sai sigi lemoriba thakara sida Prime Minister na United States Laos Samos Russia Azerbaijan amasum Brazil da satnaba schedule sing lekhe Masina takpuri Prime Minister na mai horiba Manipur satnabagi wakhal leiti haiba mayek singna takli haina su peace tamram na makatana phongdorakli Prime Minister na Manipur sataba haibasi thawoina mangakanduna satabani Manipur wathoklumna lawdabani masigi mayek larabu khudam amadi anti CAA protest amasum farm law ahungi mayokta Gujarat hingsa gi thawdok thokiba matam aduradi khudaktagi mahaki minister singda akanba instruction piduna adjournment motion punamak oppose tawnaba khanganbaga loinana wathok asigi matangna Lok Sabha amadi Rajya Sabha animakta puthoktuna lawbiyaba warep sing khudakta lawkhibani haiba wafam sa phongdorakli nakal amaromda Union Home Minister Amit Shah ki khudombida Manipur lenga ki thabak punamak sathari magna Manipur security forcing deploy tawnabagi matang senior officer ama appoint tokhi asuna Manipur government haibasi mak masamang oidi
ꯃꯥꯛꯅ ꯌꯦꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯊꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯅꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯍꯦꯛ ꯇꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯠꯆꯤꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯪ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 5ꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯗꯥꯇꯥ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯨꯠꯊꯣꯛꯅꯔꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯃꯒ ꯄꯥꯡꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯕꯨ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯇꯩꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕు ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯉꯥꯛꯁꯦꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯅꯔꯛꯂꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯄꯤ ꯆꯤꯗꯝꯕꯔꯝꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯐꯦꯔꯖꯣꯜ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯇꯥꯎꯟ ꯃꯣꯔꯦ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯧꯃꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯧꯃꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯈꯥꯏꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ आइडेंटिटी अमदी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कायब यारोय है चप चाब फिरेप लेबना फुरुप अनी की मरक्त मुक्नबदी नोम नोमगी हेनगलकली हैरी हौजु फावगी ओइना मणिपुर की वाथोक असि लुसिनबगी मतांगना गवर्नमेंटना मुक्नरिबा फुरुप अनीगा नत्रगना फुरुप अनी की मरक्त वरी सानबा लेत्रि नगासिंग ओइनासु सेंटर अमदी स्टेट लेंगा की मथक्ता मखोगी चप चाब फिरेप खंगंदुना लाक्ली अदुबु नागाना मितै अमदी कुकी जौमी अनी की मरक्त मुक्नरिबा सिददी नकल अमतदा याउदुना न्यूट्रल ओइना लेरि मणिपुर मियामना था तरागा तरुक अवाबा मायोगनादुना लाक्लिबा सिदा सेंटर अमदी स्टेट लेंगाना अकनव थबक लखोतुना मौसागी पुंसिदा हंजिलंगनबा अकनव थबक लखोतपम थुइ अदुगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नसु मपा लेबाकसिंगदा कोइदुना लेबिगी मुहुत मणिपुरदा चटपा हाइबसि माकी असिंगबा थवोंग ओइगन हाइनसु वेटरन पॉलिटिशियन पी चिदम्बरमना फोंदोरक्ली अतोपा पाव मदना मिसम सिंगी मथक ड्रोन बॉम्बिंग चथरक्पी थवोंग यानिंगदब उतुना दिल्ली की जंतर मंतर खोंजंग संसिंख्रे कोकी मिलिटेंट्स न मिसम मियाम की मथकता ड्रोन बॉम्बिंग चथदुना लंदारक्पी थवोंग यानिंगदब उतुना ngasi दिल्ली की जंतर मंतर खोंजंग संसिंख्रे खोंजंग अदु दिल्ली मितै कोऑर्डिनेटिंग कमिटी DMCC ना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ककोमिगी समनरगा सतखिबने हाइदि खोंजंग अदुरा तोवान तोवान बलुप सिंगी लुसिंग सिंग माहिरोई सिंग मैरा पाइबि सिंग मणिपुर याउना अतोपा स्टेट की लाकपा इंटेलेक्चुअल क्या सर यादुना वांगाखि खोंजंग अदुदा MP बिमोल अकोइजमसु सर यादुना वांगाखि खोंजंग अदुरा सर याखिबसिंग फोंदोकनखिबदा कोकी मिलिटेंट्स न ड्रोन बॉम्बिंग रॉकेट याउना अफबा मखल की खुलाई क्या सिसिनदुना मिसम मियाम की मथक लंदारकपदा मियोय क्या की पुंसी माखरे असिगुम अफबा मखल की खुलाई सिंग सि कनाना सप्लाई तौबनो कदाइदगी लौबनो हाइबा इंडिया गवर्नमेंट खनगदबने ड्रोन बॉम्बिंग की ट्रेनिंग कनाना पीखी अमदि हाउजिक सनरिब लीला असि कनाना सनाबनो हाइबा इंडिया गवर्नमेंट मियामदा खनगदबने हाइना फोंदोकनखि कवागी इरांग न मियोय तरुक फजिंख्रे हाइबदि ननुमिदांग अथेंग फावदा कवादा थोकिबि इरांग अदुदा मियोय तरुक लोम पुलिसना फजिंदुना असो अपन खरसि यावख्रे हाइरि ननुमिदांग पुंग तरुक लोम तारकपदगी मसिंग यामलबा नहासिंग सिंगजमै पुलिस स्टेशन ममांगदा टायर मै थादुना प्रोटेस्ट तौबखि खोंजंग अदु लक्षिननबा पुलिस की मैकेदिगी टियर गैस कापतुना तनखाइना बोनखि मियामनसु पुलिस तमना नुंग थोंबा यावना खोंजंग संसिंखि खोंजंग लोइसिंग अदुबु तनखाइना बोहनबदा राफ यावना अहेनबा सिक्युरिटी फोर्स संसिंदुना इरांग अदु लक्षिननबा बोनखि अतोप पावमना मणिपुर वाथोक लोइसिननबा इंडियन अथॉरिटीना खुदक थबक लखटकदबनि HRW मणिपुर ममांग सही मे अहुमदगी मितै अमसुंग कुकी जौ फुरुप अनिगी मरक्ता हिंसागी थौदोक क्या ngasi था तरागा तरुक फजिलगलबा फाव लेप्टना सथरिबसी खुदकता लेफंदुना मौसागी पुंसिदा हंजिलंगनबा इंडियन अथॉरिटी सिंग खुदकता अकन थबक लखटकदबने हाइना ह्यूमन राइट्स वॉच HRW न फोंदोरक्ली ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया डायरेक्टर मीनाक्षी गंगुलुनी फोंदोखिबदो मणिपुर था तरागा तरुक फरकलब हिंसागी थौदोकसिंग लेफननबा इंडियन अथॉरिटी सिंग खुदक थबक लखटपगा लोइदना इरांग असिना कनाना हौरकपनो हाइबा थिदोक्तुना मखोइबु चप चाब सेराकपिगदबनि हौखिबा मतम खरा असिदा नकलनिगी मरक हिंसागी थौदोकसिंग हेनगलकपगा लोइदना ड्रोन अमदि मिसाइल अटैक तौदुना मिसिमिना क्या थोलकली अमरोमदा
ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 5ꯗ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯨ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 100 ꯍꯦꯟꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ 60,000 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯂꯩꯇꯅ ꯂꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯈꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯀꯥꯎꯇ꯭ꯔꯨꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯕꯣꯝꯕꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯧ ꯅꯍꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 6ꯇꯁꯨ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯑꯍꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯟꯈꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 7ꯇ ꯖꯔꯤꯕꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ 6 ꯁꯤꯈꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯧꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤꯖꯧꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯀꯨꯀꯤꯖꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯆꯥꯟ ꯃꯤꯔꯥꯏ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖꯔꯁꯤꯡ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯤꯡꯁꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯕꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅꯁꯨ ꯑꯋꯥꯅ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯦꯡꯁꯤꯡ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯑꯋꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯂꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐ꯭रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस एसोसिएशन अमसुंग पीसफुल असेंबलीबू मपुंग फाना सौगतपियु अमरोमदा मियामगी इरांग लाक्सिनबदा यूनाइटेड नेशनना फोर्स अमदी फायर आर्म्सिंग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सिंगना सिजनबगी मतांगदा पल्लिबु वाफम सिंगांग सकदबनी यारिबा मकई मिचा मियाम मरक्ता कायनबा शक्ति सिजनरोइदबनी हाइब वाफमसु थमलकली हाइना पाउसिना मखाताना फोंदोरकली दुगा हौजिकुइनदि मियाम पाउसि मतांग असे लुसिनजरगे मसुम मियाम पुना अनौबा अपडेट ngamiना साइना चैनल सिगी मेकेरिगी मियाम फमदा मखाताना थमजरी मियाम पुना नौबा अपडेट ngamiना सि